Cik ada mana kan? Aku tak ada narik mak ada nak sekali. Masa yang pernah gelu ya Roman dah. Tak ke sabun dah. Ada mangkat banget gitu ke sabun. Dia tak beda dan tidak kan. Kalau boleh. Cak tahu kalau ada yang norok Kak Sahid kelak ke sabung. Saking taruh di budin terakin lo kak menang ya no. Iya nyaman lah main deh. Bede menang bede kalah. Tahu cik kalah no apa gua main. Yuk kaki. Hilang kok muda ya. Iyalah, oke. Jong, Pak Sahid dah teruk tu. Demu mobil, paling lebih gede boleh tu. Kaki mak teruk Kak Hid. Dia mau boleh mobil. Ya ada cong begede. Lah boleh kalah sabung jur. Mereka mobil je. Kelam bibit jalan siapa aja bingkoi pakai di sana. Kita kan letih na toro. Mobil garis hitung di depan. Lu gelu. Apa sih kat? Sabin. Mak corak cek serut ni. Lu ya rokok rokok. Lu mari tak belengan cetak tu. Oke. Iya. Kerokok gelu. Coba rokok je lu. Mari tak belengan. Ilah lu. Gua ki mata nangi Roma abi. Apa dem? Mari tak jangan pusing. Iya. Gila. Pas dek dem macam biasa gitu. Mak pas tak dek punya nama macam. Tak iya Kak Man. Kok munda aja pani serba dewan karo. Pas bila sambo sahid laku ngari tok jo. Tak iya. Pun bolan kok padu iki. Laku ngari aja. Assalamualaikum. Salam. Cong. Ya tajuk berbalon. Dek emang mobil ya, ada kasak nah. Ada pak. Kalau roki udah sabung. Gede pas bisa. Pas dek remah kakek mata lendena kulit. Parlo kakek tahu ya, men urusan teng kaji ya. Sengkok rela mole ya beniki mang. Tapi apa buktena? Tareng kunco mata dek Jakarta. Mangkana sengkok tak tero kakek ria rasanya kia. Lokop cokop sengkok serosak ki waktu dengoden. Sengkok kan lemari ngucah. Cek kakek ria petunjuk kelebunan yang tisidina. Mayu toju pesepak. Pokok apa munteng kaku dina kakek tak lem tepak. Kayaknya iya. Nyaman tak nyaman odi, jawab nebeden kakek hipi. Patau pikir lah. Tak eman itu nya namun tak sampak penang. Male odi tak copek elegan. Ilah bang gua apa aja. Apa Hid? Ya, langsung. Ada apa kaki Hid? Mak laku pusing ngetok. Cek barang besi nyaman ngalak. Pusing ngetok saya kebeda kakek. Ima tak pusing man. Cek gila Innova ngaltok sabung. Tak lah tahu kaki. Kematang datang ke rumah kok gila ki sidang di Pak. Tak pusing di rumah.
Tak lebih asik, yang tua menga. Cek ring kaki anak tunggal. Sampai ni sidang derem bagi Pak Dewan, mak tele kaki kepikiran. Ya soal karena petang pak sih mak calon kok kelebun reman. Kita tahun dia. Masa kaki kita ibu le. Cek ring kaki tang sepupu. Salami dia kaki bajing itu sedina. Mun polan kok lemari rempek hit bipan. Cuman apa kaki saya kerwat setia. Di pola nabe rea rumah segi kana. Teng kaki orang tepak. Saya pimpin masyarakat banyak. Titik kelebunnya benih soal cung-cungnya mau benumpuk tunya. Tapi soal tanggung jawab, ben mikol sesabungan orang sebanyak. Iya, mun bolan hit. Mayurah, bismillah. Mak pula teka aja. Ya, mun kaki adik dong polongan ya Roman man. Semalam setir. Makanya main. Aku yang share bola. Jak mun sahid. Kalau ada masih nama. Dia pun tak lapar ya. Aduh. Mak bingung ngodik rek anak. Demak lah ya. Abi. Tak bareng sengkon di parlo ke Pak Dewan. Pola cek telepon gelu ya. Bayar deh. Telepon mata yang kaya Pak Dewan. Pola geng tedu. Lu gelu. Ikan terbaik roman. Assalamualaikum. Oke, man. Masuk. Thank you, Pak Wan. Masuk. Tak langkong, Pak Wan. Ayo, maju. Ali. Siap Pak Dewan. Tel kopi Jong, 2 Jong. Oke, siap. Jong, Emma, kopin. Kopin, enoman. Thank you, Pak Wan. Perlu apa, man? Di seporane Pak Dewan. Hmm. Iya, Mbak dan Arya beniking terus urusan soal pribadi, Pak Wan. Tapi sengkok dan Arya mau terus rempek si ada makle temu ketus ya. Untuk saya masalah sekemaji ya. Masalah rowo Pak Dewan. Si anan kaki saya penyalon ke bundar mah. Iya, man. Aslin kok beni tak dek ke urusan rempek seri beri. Keng dek mata iya. Engkau ria ki parlo pol mau kompol tim karena nabeng kelebun dia beni karo pun cokop dukung kok bi kake. Iya, Parlo tim parlo selain harus kompak sepeleun sekancaan ban stretanan. Iya, Pak Dewan. Iya. Ya ben boleh.
Sengko ajli ngaki tengkana tangan hari kita cek cek pola. Jadi sengko ki palo motojuk tangan Iya Pak Dewan. mak legenda tengka kulin dia. Repot polan. Engko akar bi kaki bi setiman. Iya. Tangan tak cek cek tengka kulin. Pas dek rumah. Ibu din kan kalau kuna todus. Iya Pak Dewan. Singkok ngerti. Tapi singkok selama anilai anan kake tercampur ke dunia main dia. Tak pernah ngiding langkah gandin orang. Ben pole tak lepah ke tengka ben ibadana. Gila dari Pak Dewan. Singkok terus banyak yang bulanan di parlo. Beli rokok deh. Lara Pak Dewan, udah pas nyaman kan kok. Mun urusan kese pesantan Bi Rosi pengaran. Mas Wincong. Mas Wincong. Mosok ngam. Kan siapa udah itu? Lagi ke sini. Oke. Mati mesti enggak mau bos kiri tahu menang, Cong. Tahu menang. Yo kaya hari masa aman. Iya. Lu, Cong. Sahid dem, Cong, mata tahu mana kita elak bingkok, Cong. Tahu gak man? Nah. Iya, engkau gi pura main berpancik nyamen, Cong. Pola aja entar ke Sahid gelu. Mai mun ya aja gak man dak ya. Mun gak Tapi- sah itu gak man. Mun urusan perjudian Nah. ada injek lah pakun mayu ruah. Itu pada remer ya. Apa entar ke Sahid langsung apa dak remer? Gila lepas mangkat mayu. Oh iya, mau entar ke Sahid mah ayo, Cong. Ayo. Pas bareng. Ayo sim nurok kaki sim, nurok kok sim. Hid, Kak Sahid. Kak Sahid. Hid, Kak Sahid. Siapa ya? Kaya nak. Ayo masuk dulu. Dem kaki Sahid, mata teman keluaran. Ya teh dan teh cairan nih cong. Sini nama burung kompak sih dan nak kapir. Ibu di situs anyar ya Sahid. Leman ribadin tembus. Kalau modal 300 ribadin leman. AWD 4 juta. Iya. Mau ya nak kana ampungan di 1 sen. Ini peraja. Nang gabung ah. Iya. Njuk nak kana, dia yang tak ngerti pola. Cek engkau tak keluaran bulan tandi modal sih kemain. Are masa ngakal be. Are deh iya kana. Siapa-siapa orang yang main judi online dari pagi sampai malam, banyak kalah lebih menang. Aja nggak tahu apa tuh. Dah macam nak tobat Sahid. Nah, senomor situ menekuk PC, pakai empuk gelung kok kapi. Ya iya. Senomor 2 deki pas entar ke masjid. Mata tenang di desa, nyusang nyoleh di desa kaki dia. Ya iya caranya. Imun dai kak man. Mulai be mayu. Aku mah ayo. Ayo. Belum tek gelung apa sih yang kita empuk. Dah macam masalah tanah seribu ini saya bertahu. Tawan, cek geng tabren tak ada pak. Yumunda pak, udah budi pakuni keluarga ya tanah. Jadi ini bingko nyeratin orang. Iya tak rapuan.
Sungguh tak, Pak? Dem aja. Kalau warak dulu, secek. Mer. Yo. Saya nggak sepeda kita serta. Udah orang yang kelihatan berapa. Pulang kelebunan lebaran. Ini. Iya, Pak. Selep hati kok sih, mau kita tang anak atau buat nggak urur. Iwan, tin wanter terus sudah budi bah daya terus. Amin, amin ya Allah. Dem aman. Ya tobat ke masjid. Ani kayak ngajak tobat. Derma. Oh iya, yuk, norongkok, menato berde, oke? Bah, Sahid mak terlampus dong. Ani buat masjid jo. Derma nih Sahid tuh. Jelma air agak am. Pola masjid seberan marin. Paling iya jo. Oh, Udah apa jo? uak seran Zahid man. Abi, derma. Pola atau buat ilang geri bola. Paling iya. Baik entry. Ayo. Yo, Ayo, kasih ma, apa nih? Ketika yang dana kagak main shot, beri yang teratur. Apa? Aduh.